Assalamu alaikum, amis chers téléspectateurs de Télé Mbedda. En garti également et concert Jeeba en Nouakchott à l'ambassadeur. Donc en wayno ko hanki fonno wadde mais hanki hebaka wadede ko hande hebi wadede. Donc en wayno salo déjà nana wada guichet fermé yimbe be nana kewi wombe bolbe buri hewde. Donc artiste uji kewdi ma potudo ma en kebdo ko wayne babs ko wayne buzzshit ko wayne star uji kewdi ma foti do ko wayne esma en wodbe mais odon biya la famille partager duma yaaji hande Télé Mbedda ari pour couvrande mon événement o ma won show ko événement gulle jaw DJ Khesha nan do wodbe inchallah ma wul ha minene mon won ciagal caméra ko Obama micro ko Mamzodou King ne goden wadde inchallah ma en jetto god fof a keɓen ɗum inchallah eɗen continue ne mbinomi on bandiraɓe comme tout à l'heure donc eɗen jogui ɗo tiktoker meɗen biyeteɗo Baba Ali anda goto wattama présenté e communauté pulago ngu Baba Ali min tawima hande e show mo alaji show Jeeba donc holno jiruɗa ɗum hande يا وسام السلام عليكم تلمينا بوفو انو يتور مونم وجسرك الحمد لله رب العالمين تو كونسير ودي باسكو هانكي مجيرين ودي هاوري ودي نو كونترتا hande wadi jonnono min gari min jew holno jogor wadi min gari kam weltinde berde de seedu quoi parce que do ne manki ko heewi quoi parce que do déjà sukabe fof lan jidi yaltude changer air seede so yimbe bi concert aji botta ne deba hamnadi quoi bandiraɓe hande min jiiɗo Baba Ali mais procureur min coojiri ɗum taw procureur kañum ko sokman kañum ko tiktok tan ɓuuri wawde yiyede quoi kanko suusa ka o suusa kanko neɗɗo kulɗo reedu gandanɗa hoorema o suusa public o suusi tan ko holno jiiruɗa population Mauritanie hande e concert o holno mbayi hen holno concert o jogori wayde machallah kam ne civilise alhamdulillah machallah ne wiya bonne continuation rek kadi yimɓe juste surtout yimɓe gandanɗa hoorema violence yahoɓe laaɓi no difto téléphone ngaji janandi so jii yimɓe série meɗen illa à cause de ɗum ɗo yimɓe gara jooɗo mbayno moƴƴi quoi ko ɗum ɓuuri quoi c'est bien organisé ene hulono hen wonde ko hanki fonno wadde après affaire o reporta watta hande ene hulno manquere yimɓe kono en jii ko ɓoyani ko fuɗɗi mais affaire o nana waɗa guichet fermé te kadi sécurité bowal one machallah machallah hande kam sécurité o tabarakallah machallah seɓe mbaɗi ni guila ɓooyi violence o waɗata ay guila to hen saɗa ara ma yaaɗo fodde 3 métre a yahat aɗa ronki yetta ɗo hen ni se mbatti wadde ni chaque concert hankadi ma neɗɗo foof la jogo cuusal yaade concert par ce que yimɓe hewɓe nan ɗo hen gandanɗa hoorema hay so jiiɗi yaade concert aji mbawa par ce que kulat wuyɓe kuula bandiji agressoɓe e ɗum noon mais hande kam sécurité o ça va wallahi donc en kaɗani ɗo ma en ƴeew woɗɓe inchallah merci Baba Ali a jarama أنا فرصة كريم نجاتك كريم ببي فرصة كريم أبي جيني رابك كريم أنا قلنا أنا ما يموت يا 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 جالي غدوة يجوا جالي hey urogo هي ينقلوا بداني يا ملاي فوقو يا بوزي urogo فوق urogo إلى مبو دوشوا عندك urogo Gagli come gare pioggeru le frontiere spesa la France et les Français pour la rivale ma sécurité en pour ça on va souhaiter ça pour l'aide y'a souhaiter Moulana Mbedda pour this shit Akei Kenatu encore un shit it's live shit, nigga. Do them one down, niggas. Go. Hey, you gonna knock the fuck up. You gonna get this again. To one tongue, on one tongue. Baggy never get it up with you. It's who is it in the I got to pull up my guitar, put it, get it up, take out the yard. Dinne, Kakalale, Medivine, Ofinne, Fortinne, and it goes on. What's up? Yeah, what a movie shit. Mehimin, I'm pochi. We are joining in Mettre, with a phone in pochi. Hey, I'm not good. I feel bad today. No way.
yeke baade kay yo sa wiya ko min wiya yo sa fiya ko min fiya no sa wara mo min waya so mi wara mo be yimba men bona do go ya do jambo hebi tier no mi batti tier so jambo taya wara kay no wiya kan tier you be batti do ligay so mi kadale hu here we go hey umadedema kuna isubi dakiko now yema hey I saw me lawima mi du paturo ko hapo what's up Rashid Nantama Tego liyo wat like tumbo ke jawala boy Fofe boka mone Rolex wana boy Niggas get on top boy Amaya to susa boy I say keep just to bed Yes I go to get Go me fucking get Fuck me at the head Telephone Nantama Rashid Nantama Tego liyo wat like tumbo ke jawala boy Natafuta Natuel dema natafuta Baby woman, what are we here for? Yeah, be you money. Now you look for temple. Now you I'm not trying to get the boat today. I'm like that, was like a doctor. Diplomatic go down. I saw all the looking at the go down. Very good, number the one time. Okay, all right. Shasala, go la. Eh, young man, power, Kotala. Nati the Bengal, you talk some pastor and Congo. Coco, Nati on the corridor, so bully honey, Jacob at the Congo. Menager, Judah. Oh, shit. We are in jail. Yeah, so we want to need it. The crew was the other way over again. We want to need it. Can you come back to this for the what's up? We are in jail. What are we going to do? The best of flow, you go, you want to get dinner. I stop and think enough. My focus sacrifice. So we will be thinking that. Chase. What the beer would you go out? So we just keep off the shit. I want my yamata. We want to give her video almost. There can the one who went the mother finata. Nothing go on. I want more company. I'm not the guy that we some like it's shooting money. I am no scared of it. So Papa told me, I'm bottom in the Yatinani. We see the old Pinani, or Penny Sontinani, or Kubi Sonkilani, the Beko Yashinani. We not do all on your time. Commissar Hulle, Division 1 Akobella 1 Chikatako Comis, Otto Kakino, Makito de Leo, Ibeko Mafe, what the 21 Cassis and Chiki Yakarasi, Komi Granny, Cassie, Jimanamisa, I go high in the Cassie, Advasiri Kapagis and Pari Biden, Matodo Kanadi Gary, I saw Paradi Pari, Jala Gogos and Gary, Jidoko. I can get the young Jabi Mineko Kotel Chali, that way put my money advisors so far. Are you? Ahula, your time. Kumano, Sikatadu. Hey, never want no one time. Some complain or happy talk. Nothing but a value. Adaka eat them. Welcome to the Naki Guleki. Kapag video niggas, video niggas, video niggas, orang boy niggas, esta por aprim, nunca gatidan, focolha fitico orang boy got to be vidan. Hey, we say katako mi kelo, o puti pakelelo, master video who that join you what the charge of selo, sada susto, wana foxetate ya yofto. Shit. Mone league back, without Sudak, I'm the one to get that one to put the foot back. It's my shit over everything. Not to hear Johnny Jack and Jacob Kedu. That fucking shit, niggas. Hey, that's what's up. Hey, what up? What up? Mes chers téléspectateurs, en gartiɗo hen to ko wondude artiste biteɗo bullshit déjà mo hande mo yimɓeɓe mbattamo présenté e chaîne o hande donc artiste baɗɗo ko affaire goto gandanɗa hoorema dob bullshit assalamu aleykum. Yewas wa aleykum salam mi salmini mbo on gorda at selli ye ene wondude makko déjà mbo biteɗo Didi hein. Yeah, what's up? Mashallah, tranquille. Zain mashallah, wala. Donc en wayno jonjoni ɓe gayni fusde chaîne o bullshit
holno jiiruɗa hande spectacle o? Ça va, spectacle nice parce que vu que hanki wodano te hande ɓe mbacci ɗum donc yimɓe que no team je me dis que c'est très nice hein. Yeah, dope shit mais seulement que wana monde men enen yimɓe lesɓe quoi mais j'ai bien aimé parce que mi yi environnement goɗɗo et tout donc that's good. Donc programme o genre fonno wadde ko hanki ne dirtina waɗa hande ne wayno programme o fonno wadde ko hanki dirtina waɗa hande est ce que a yi hen changement? Mi yi hen changement parce que sinon woni no hanki ɓuranno wulde quoi mais hande aɗa andi rek hewɓe mbiyat deme ko dawoɓe et tout et puis c'est vrai encore mais bon yaadi mon c'est nice. Hol message joguiɗa e wadde programme ha yettoɗo hen après affaire o changement waɗe changement baɗu ni après jour o kadi watte yaha tel point wiye ene dartine taw programme o soit ay yaade hay feccere? Non welani e ɓerde. Tout ce que je peux dire moi que les autorités wala laamu yoɓe mbatto hakkille artiste uji on parce que wawa wonde des étrangers gummo wuuro men pour prestude nder wuuro ma hono no jaɓantaɓe ɗum donc welani e ɓerde et puis je demande aussi yoɓe mbatto hakkille mabɓe sukaɓe aussi tu vois et tout parce que Mauritanie enen ndendi so yeehi ko enen fof ɓamtare men enen fof donc en mbatte ɗum ɗon hakkille quoi c'est pas normal que yimɓe jiiɗi jour concert ɓe kaɗ ɗumen non nice bro. Yeah. Question cakkitiɗo koye di yidde posde moɗo question par ce que yimɓe ne jiiduma toujours e bullshit on link gonɗo hakkude ma e bullshit? Bon, lié gonɗo hakkude men bullshit avant tout c'est un amitié goto sincère, en même temps on travaille ensemble quoi. Je suis comme co-ménager de lui quoi. Wallahi. En tant que aussi qu'un artiste, qu'un rappeur. Ouais, je suis un artiste rappeur en même temps minimum mingonde et tout ça quoi. Donc je suis un artiste, je suis derrière lui en même temps je suis aussi son co-ménager. Donc en wayno eɗen jaaha ƴetten bowal ngal ko bullshit Djiby donc ko artiste goto joguiɗo talent omo waɗa affaire uji nice yo yimɓe check mo naata nder chaîne makko après vérifier affaire uji nice nan toon on jarama jajof gauche maraba. Donc encore fois en garti e wondude DJ Doubidou. Donc Doubidou ko aadi min mbawa fottude min basa haalde quoi donc ko ga sir e Doubidou salmin bandiraɓe après. Yeah, tout d'abord mi salmini téléspectateur uji Télé Mbedda ɗo kam ko gallam mi saftiɗo arde mais avant ko adi fof déjà ko salminde mon déjà e ñagade mon yafuyi parce que wonko ganda yimɓe wonɓe caggal caméra o walla wonɓe yeeɓoɓe men ɓe ganda ko heewi ko mais eɗen déjà ñaago yafuyi quoi yeah vraiment. Doubidou hande sen darima ɗo e concert o jar ko wawi wonde fof mboɗo wawi mbeɗa sikki eɗen mbawi hebde hen information goto mom taw koye ma min mbawi hebde ɗum holko won hadno wadde concert o hanki? Bon, pour dire la vérité, étant jeune Mauritanien, concert o haydara haɗani ɗum waɗa ha joni yimɓeɓe donki yiide holto filo débranché ngabbama dow min mbaɗi tous les moyens possible aɗo kadi on jii sécurité mbaɗaɗo e wuuro ngo hande hay goto anda filoto débranché mais ɗum ɗo wonko jangguinata men won message goto gonɗo caggal pour mi wasa wiide ko racisme yagal wonɗo mi yonna haala ka wonde jeunesse Mauritanie yo ummoye hoore muɗum woni hollum c'est à dire que on peut pas être des jeunes kadi ɗen fijje en wona hakkudema e popi e hakkudema e état ɗum waɗata aɗa wawi finde jour goto jaaha et puis mbaɗa ka naka sodul noonu ɗum addi frustration kewɗo quoi donc il faut que état mauritanien ɓe mbawa andude wonde yimɓeɓe jeunesse o koye wuuro ngo jeeya te aussi aɓe poti dañde divertissement te divertissement on wawi permettre men également wawde créer des salam violence noon ala foto ala. Je vous donne un exemple, moi je suis au Sénégal hande Sénégal so lamba waɗi quartier to lamba waɗat ɗo e ko takki ɗum bitikaji fof guddat ko waɗi ɗum parce que ko violence. Ça y Côte d'Ivoire c'est la même chose, ça y Mali c'est la même chose, ça y quand on diada non c'est pas à Mauritanie mais maintenant qu'est-ce qu'on va faire pour intégrer ces gens les personnes là waɗoɓe violence uji ɗiɗo holno mbatten ha mbattanɓe nder société o c'est ça la question en fait mbatten ha nattinaɓe société o ko ces genre des événements ɓe jeeyi yimɓeɓe nen jah sont civilisés yimɓe nattinaɓe nder société o par ce que en ngala ɗo centre uji ɗi gandanɗa hoore ma neɗɗo so yi prison arti ko on centre nannete kadi wona ɓaleɓe tan ha hay waɗeɓe ne waɗa désordre il faut yimɓe ganda ɗum par ce que min mi wawa famde yimɓe mbiya waɗat désordre tan ko ɓaleɓe mais hay waɗeɓe mbaɗa désordre mais désordre aji men enen c'est trop neɗɗo tawatma heɓta jawdi ma fiima sincèrement parler aussi yoɗani donc min mbiyatmi wadde y a des choses aussi eɗen jogui hen part de responsabilité mais état kadi jogui hen part de responsabilité vraiment.
donc wa cher téléspectateur de Télé Mbedda donc en kaɗani ɗo mais heure uji ɗi puɗɗima naywude ko ɗum woni haala ka e DJ inchallah ma en jooɗo yimɓe kaala taw ko oɗo daba inchallah taw ko daba goto jaajƴo quoi donc le temps file on se capte après inchallah jaajëf marhaba. Merci.